Taavalu kalaallisut oqaatsiu pilluut qeqqata ilinniarnertuungorniarfiani ilinniartut saqqummiussineranut saainnerajaqta inuusuttuatuartuut 2012 aallarnerfialugu kalaallisoornerminni oqaatsivut pilluut sammisaasa ilaat tassaaput inuusuttut isaanni taamatullu maluginiangaannit oqaatsivut qanu inissisimappat oqaatsillu pilluit misissuisitsillunilu atuartitteriaaseq inuusuttu inuttut imminnut nassaariniarnerminnut sunniuteqartarsimanersoq ilinniartitisup maluginiangaasa ilagisimavaat oqaatiu maluginiarsi imatsiunertaqarpa inuussut isaan maluginiagaan oqaatit qanu inissisimananik takutitsarnissaal ua ilinniartitsut namminerlunga qanuun tunuaniituusarpung ilinniartitsigaangama taa ilinniartut namminnerlutik sammisassart soqutigisartik saqqummiuttarpaat soorunami ilinniartitsineri ingerlanerani oqaluttuarineqaqqaatarpoq oqaasilerinermi sumiorpaluutit nagguisiuinerit oqaasilerineril naliginnaasut atorneqartarput taakisian aama oqaatitta oqaluttuassartaa atuartitsissutigisarparpullu atuartitsissutigisarparput pingaaruteqarluinnarporlu aam taan takutinneqartarnissaa suliqaterput siiwart Olsen maanna ilinniarnertungorniarfimippoq siiva susoqarpa tas unnuk manna maani unnuit pingayussaa taalu unnukigulleq katersortitsipput innuttaasunut maani qaqata ilinniarnertungorniarfiani ilinniartut suliamanik assiingitsunik suliaqartaarluti ilaatigut unnumanna tas qolequtarineqarpo ilitsoqqussaarinagu uqaatsit inuunermi atukkat saqqummiussoqarluilu soorlu ilinniartit kalassuut ilinniartitsunik taalu aamma soorlu atuakkiilerinermit sammisaqarlutik maaliuni korfaqatigakka inuusuttumarluk imili illit ilissi tuarnissinni miissorsimavarsi sooqqalaallit uqaasiisa ilinniaruminaatsinneqartarnerit miissuine soorna kalaallu qaassi ilinniaruminaatsinneqartarsimasut tassimi det er meget forskelligt fra person til person, hvor svært det er at lære grønlandsk. For mig har det været rigtig svært, fordi jeg har været meget sammen med danske venner, og jeg har snakket dansk med mine forældre, og jeg har kun snakket grønlandsk i grønlandstimerne. Og det, for mange er det ikke nok med, at man kun snakker grønlandsk i grønlandstimerne. Derfor er der brug for mere behov for, at man tvinger sig selv til at snakke grønlandsk. Så ja, man skal prøve at tvinge sig selv til at snakke grønlandsk, og det er derfor, det er svært for mange, men det kan også være andre grunde til det. Der var en minut pingitsaliniarani mellem qanu tamanna bevisungortinneqarsinnaava en minut pingitsalilluni kalaallisuuqaatitta iliniarsinnaanissaan Den kunne jeg ikke helt forstå. Ullumi ilaatiuqarput soorlu ulluqarfinnuallani nuuqimallu iliniartaajaqarsinnaanqa. En løsning kunne være det, at man tog ud af Nuuk. Nuuk er en meget dansktalende by, så man tog ud til et sted, hvor der ikke var nær så mange, der snakker dansk. Så ville man blive tvunget til at kunne snakke grønlandsk. Man vil derfor lære det lige så stille, fordi man tvinger sig selv. Man kommer ud af tryghedszonen. Så, ja. Kira illit kalaalsuuqaluttuunak kalaalsuuqalunneq imaatuma ilinniarpat uani suna ilikkaaqarfigai paasivara oqaatitipillugit qingisaartittartut ikinnequlersimasut imaalla uanga amma nangiorunnaarpunga soorl januarimi aperisimisuugussinga nangiarlunganaammersimassagaluarpunga taamaannakkut kalaalsut pikkurinnerulerpit so uqaluqateqarsinnaangorlutit iya atuarninnut qanoq sunniuteqassava Hvad vil det komme til at betyde for din skolegang?
jeg tror, det hele vil blive meget lettere at følge med. Så der er også nogle lærere, der snakker på grønlandsk til en sådan i matematik. Og det vil være meget lettere for mig at kunne følge med der. Det kunne jeg ikke i folkeskolen. Så